Yeah, greetings sanibonani molweni sinibingelele futhi emakhaya ohlelweni lwenu oluyingqayizi vele yona ke iDurban Network igama ke ngusabelo Ndabase sinethulela nje uhlelo olunikeza zonke izinto ama-update kwi-sport entertainment and everything you can think about ama-update kuma-softwares amasha and everything iy'moto ezintsha ey'fikile ama-gadget kuyafiwa la ekho into esingayiphethe ngani zakwethu lubuyile uhlelo lwenu oluyingqayizi vele ibuyile iDurban Network bafowethu siyabonga ukuthi nihleze nisilindile nilinde ama-episode amnandi nokuthola nje iy'ndaba ezintsha ezimnandi cause umfowethu nje ubeseshilo ukuthi sinika the latest updates mase siyiteketisa ke iDurban Network sithi the latest and the greatest and the greatest singasapholisi ke maseke umfowethu uJulius Malema he came out gun blazing eqonise kuJacob Zuma embiza nge-thief nge-criminal corrupt man esho nje amagama amambi kuyena I think kakhulu inhliziyo incane ngoba kunabalandeli kunabantu akade bekuma-key position lapha kwi-EFF abagcine bewela ngapha kwi-MK yona ke inhlangano esazi kahle ukuthi iphethwe yena uJacob Zuma wamdilika ke ethi bona ngeke baze bazozwa ngekhehle lumdondoshiya ngeve kusanento engake lizoyinikeza ipolitiki mfowethu ngicabanga ukuthi uJulius uqhubeka entweni ayekade ehleze yenza ngoJacob Zuma ngesikhathi uJulius eqala iEFF sikhumbule ukuthi uJacob Zuma ube upresident weCountry upresident futhi wenhlangano yeAfrican National Congress so ngicabanga ukuthi usaqhubeka lapho usaqhubeka ngaleyo enga isi-edwa ilama components washo ukuthi iEFF isidluza ama-members amaningi eyakuyona iMK ukhumbula ukuthi umuntu mesuke yakwenye inhlangano ufike on a normal basis akhulume indaba zalebuya khona futhi leyo inhlangano igcina lenye seyiyazi ukuthi le nhlangano inalenkinga sikhumbula ukuthi uFloyd Shivambu ke wavela esidlangalaleni wakhuluma ngoJulius Malema wakhuluma nge-immaturity ekhona lapha kwi-EFF eyenza ukuthi iqembu lingakhuli so ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezidinayo yena ke uJulius Malema njengoba esekwazi ukuqonda umsholozi nje akhulume kanje so khumbula ukuthi esikhathini esiphambilini njengoba uchaza bake bamlwisa kakhulu uJacob Zuma after eba-expele lapha kwi-African National Congress bezovula i-EFF waba nje undaba mlonyeni esingasho sithi ukukhula kwe-EFF ingoba babe lisebenzisa igama labo emlomeni ekutheni gcine iy'member ey'ningi kakhulukazi ezisumpuka kwi-youth ziwela kwi-EFF from the ANC ngicabanga ukuthi lento what goes around comes around i-EFF yasebenzisa uJacob Zuma kakhulu kwakha i-EFF iphesha yena ukuthi umholi ongabusi ngokwentando yeningi kwi-ANC uzuka liphikiswa so lento seyibuya ngaye wamuthi uyabheka manje iMK iyagadla kakhulu kwi-EFF isho ukuthi baphethe umuntu obusa ngendlela yakudala ngendlela yase-Africa yokuthi abanye abantu imizwa yabo uvo lwabo abacindezela seyibuya ngabo ke manje isikhuni sibuya ngompheki ngoba into ade beyenza uFloyd behlangene naye uJulius Malema kwi-EFF but manje njengoba uFloyd esengale efika lento ukuthi iMK izitshela ukuthi vele ifuna ukudla abalandeli belento be-EFF vele kuzomela naye uFloyd nabanye abafikayo balisebenzise lo limi olusetshenziswa abantu beMK ukuthi iEFF inhlangano encane ephethwe umuntu ongenayo i-direction so abantu bakhe kumele sibagwini mhlambe singabheka ukuthi enkulumweni yakhe noma ekulwiseni kwakhe umholi weMK khona yini la kuzomzuzisa khona noma mhlawumbe uzama ukuzivikela noma kube khona into azoyisho after le mayhem yokuthi members zokwezwela ngapha kuzomsiza kancane sikhumbule ukuthi abantu
mesikhuluma ngabantu nomqondo wabantu abafana abalingani futhi in terms of the capacity of thinking khona omunye umuntu out of izinto azishilo azophika ama point athile aqala abuke uJacob Zuma njenganomunye umuntu aqala abuke iMK njenganenye nephathi mhlambe ephethwa amasela bese decide ukuyojoin iEFF or aye even kwenye inhlangano lento yokuthi ubheshi leader yenhlangano ivele ihlezi izocounter ngoba abantu masikhuluma ngecapacity of thinking ayifani omunye isuke izom-affecta ngendlela ethile esuke izokwenza futhi ukuthi athathe an immediate decision. Yes, athathe the immediate decision. Siyaqhubeka sihlabela phambili nohlelo. uFelix Hlophe is going through the most. Yes. We propose indaba yesithembu uvele unomfazi besimazi uTrace. Yes. Over there nje sebendawonye banezingane eziwu2 if I'm not mistaken. Bebeloko bendawonye okodwa ke kushuthi khona isikhathi la uFelix Hlophe ayevele ekhuluma indaba yesithembu ezwakala ezifu semconvincile uTracy owakhuluma yena uTracy kwabukeka nganje into aseyivuma ngoba nje phela yabo kodwa ajabule ngayo nakuke kulomuntu akade semproposile esefuna ukumlobola esekhulume nanabazali seqala manje ukuthi bangazwani futhi naye manje bedonsisana sebeze impela bagcina behlukana bani Ayanda yes Ayanda yes ithini lento ngokuthatha uthando lwakho ulipublicize lubundaba mlonyeni ku social media ngoba naku manje abantu sebezizwa benembono khona la futhi okunye mhlawumbe engathi sikubheke uFelix ube umuntu oziveza njenganendoda strong kodwa manje mase simbone dabukisela intombazane eyikhwapha ekubene benomfazi oqondile isho ukuthini lento mfowethu isho liningi ngiyakhumbula in one of our episodes sake sakhuluma ngalento yokuthi ufake izinto zakho zothando ku social media ube umuntu opopular kakhulu yakhetha or it haunt you as isikhathi sami kulento esiyibona phakathi kwaFelix noAyanda ube umuntu omxhase kakhulu uFelix ngesikhathi enza ebhizi ngereality show yakhe engathi ezoqala idlale khona koMzansi Magic lapho so uTrace ube ngapha engumuntu obukeka housewife egadile ekhaya lokhu uyomsiza ngoba phela ubeshuthela ngale kogoli makuzwakala so ngicabanga ukuthi masibuka ke into player out njengamanje kube nobuhlobo obuningi uFelix abhide noAyanda obugcine kwesinye isikhathi enziphutha lokuthi akhulume izinto ezithile ngonkosikazi wakhe kulo uyabona ukukhuluma kumuntu as ubeke lo munye njenganomuntu owikho ezintweni ezithile ukhulume ngathi izinto ezenza ukuthi ufisa ukuthi ube nomunye futhi unkosikazi ozokwazi ukuthi ambalansise so izinto eziyingozi lezo ngoba lo muntu osimama omunye maningasazwana izazo ziveza ngoba kuma screenshot awavezayo uveza into obonayo ukuthi bezikhulunywa uFelix ezikhuluma ngonkosikazi wakhe ezikhuluma kulo more like uyam expose of which manje sezibuya ngaye ke manje uFelix ukuthi lo muntu asesele naye njengoba lo ehamba uye kanye lo kade emkhuluma kabi kulomunye okuyisifundo ukuthi masangamadoda mangabe unomunye umuntu eceleni more special ongamshadile angimele uthathe indaba zankosikazi wakho omshadile uzidlulisele ngaphesheya indaba zakho ukuthi niphila kanjani noma ngabe kuthi uyamthanda futhi unesifiso sokumenza unkosikazi kodwa into enjenganalezo kumele uzibheke kubhlungu kona ngoba phela bese involved nama families zabo and siyabona manje ukuthi aseyaqala nawo abanoqhekeko sebeyaphoqeleka ukuthi bathathe ama side ngoba phela abanye abaka-Ayanda abanye abakaHlophe so kumele uthathe iside lo muntu lo owaziyo ukuthi owasesayidini lakho ake sikhulume ngaye ke uFelix kuzoyiphazamisa mhlawumbe ibrand yakhe noma mhlawumbe ulayini umsebenzi wakhe ukuthi kube nesikandalo esikhulu kangaka esimlandela
Ngeke angiboni kuzoyiphazamisa ngoba sikhumbule ukuthi uFelix uke waba entweni njenganale ngesikhathi ekhuluma yona le ndaba yesithembu. Mawukhumbula watrenda kakhulu kwa still abantu baqhubeka bamlandela. His brand was not affected, it was never tarnished by lawo lezazinto ezazenza. So I think une brand strong. Kodwa ke this time around I think kunento ayikhulumile ezivezwa kuma screenshots andezibonisa ukuthi ube nokungamhloniphi unkosikazi wakhe ofuthi abantu besimame bazofila ukuthi uFelix kushuthi umuntu ongabahloniphi abantu besimame mekwazi ukwenza kanje kumuntu omenzela konke mefika endlini. Abantu besifazane bakhulume kakhulu baze bathi uya kanjani ku social media uyodabukisela ikhwapha ube unomfazi oqondile uzothi nje umfazi wakho so usabalala ku social media uhawukisela umuntu oyikhwapha lakhe side chick. Mhlambe lokho uqinisile impela kwezinye izinto ezibonisa ukuthi akamhloniphi ngokwanele unkosikazi wakhe ukuthi ayodabulisa esidlangalaleni for i-girlfriend ebenomfazi ukubonisa ukuthi yes uyamthanda mhlawumbe unkosikazi wakhe kodwa ikhona leyo lack of respect and responsibility of giving a value to her, to his wife. It is a problem efaced uFelix umfokahlopho osebenza ke kulona lapha iGagasi FM otrendayo owundaba mlonyeni njengoba sikhuluma nje emva kokuxabana kwakhe nengoduso singayibiza mhlawumbe ngoduso ebezoyilandela yakhe isithembu sakhe yena uAyanda uBig Zulu uthenge iMcLaren, a very expensive car. Yes, I think mhlambe kuhle lokakwenzile uBig Zulu ukusika ipattern kwabanye abangaphambili kwakhe kuzokwenza ukuthi nabanye abama artists abakhulayo basika ipattern ngeke size simxeke sithi mhlambe uganga ngemali ngoba simbonile ethenga ama truck ngekudala okubonisa ukuthi ibusiness lakhe lo music uyazama ukuli-expand aqhantele nakwamanye ama-avenues e-business azokwenza ukuthi abe ne-income even more. Remember uBig Zulu umuntu odumile one-influence enkulu, so even kwi-business lakhe lama-truck I don't think wavele wahamba wayosayina ama-dodgy contracts. For sure inkampani ama-truck akhe asebenzele inkampani eziserious ezimnikeza imali eyanele ukuthi angakwazi ukuzimaintaina engakafiki ngisho kwimali yomculo. So it's a good thing ukuthi nabo Big Zulu bathenga imoto esizazihamba abantu abamhlophe leza. So ukuyibona kumuntu omnyama kuyakhuthaza kakhulu ukuthi nandle emnyama kuthina futhi mhlambe abantu esisuke sirana ibusiness ukuthi hayi futhi nelami ibusiness lingakhula ngelinye ilanga ngibe ne-income engakwazi ukuthi ngi-afford ukuthi ngithenge iMcLaren. Sekuze kwanabaculi abaningi nje sibonile oTira bemcongratulator ekwazi kwane challenge yakhiwayo kubizwa igama lendoda kuthiwa phela awuyithenge nawe othukuzini bangena abanye bathi useyithengile noSkuva kodwa ke phela ngathi bekuyikhulunyana nje kubuye ngathi impela ucreate momentum ngokuthenga kwakhe iMcLaren for which ibukeka ikhuthaza abantu abaningi futhi iletha nalento ishoyo ukuthi abantu bafise ukulwa babe kwi-position engcono financial so that they can afford such cars. Yes, I think it's a good challenge with a good cause. Siyayithanda into enjenganale mfowethu ngoba ikhuthaza abantu bakithi abamnyama abaku-music business ukuthi if uBig Zulu kwenzile ku-music business nami ngingakwenza kube i-challenge vele ephusha amajita ukuthi akusetshenzweni madoda mindu imoto ayithengile imoto esingaze sibone mhlambe kukhona umculo oyithenga wase South Africa, so uqophe umlando omkhulu. I think ingakho sesabona sekwenziwe i-challenge ngayo. People are starting to fall back for uLady Zama. So khumbula ukuthi bake bayi-distance abantu abaningi kuyena ngescandal sakhe noSjava se-rape. But now it seems like abantu manje are starting to fall back for her. Ngoba mhlawumbe good kakhulu ku-music.
Khona ingoma yake yacula uKabelo umfoka Mabalane kudala esakhipha ama hits wathi you can't keep the good man down. So that's says for Lady Zama. She's very good ku music. Mawukhumbula even ukuphumelela kwakhe ku music waphumelela kwangakabi iradio yayisanamandla amaningi ukuthi ingoma iphumelela khona but she's one of ama artists esabona ingoma zawo zigcwala emafonini kodwa zilalelwa ngisho abantu abangayazi ngisho iradio kodwa bezilalela sebenazo emafonini. So for me lokho kwakuprove ukuthi ugude kakhulu musically uLady Zama and it's panning out ukuthi manje abantu sebethi hayi asikudlulise lokho kwenzeka phakathi kwalama accusations ayibheka uSjava ukuthi wamrape asibheke ku music wakhe ngoba ekugcineni this can relate to istory sakhe likhumalo. Siyazi Kelly Khumalo ukuthi kunale story esikhulu ngaye noSenzo Meyiwa. But abantu they still listen to music wakhe basamthanda ngoba music wakhe ugood noma unako ukufeel ukuthi yes uKelly she's involved entweni mhlambe nje uyazifilela njenganomuntu but still music uzothi mawulalela kade ukuthanda music wakhe uqhubeka uthanda. So I think it's a same goes for Lady Zama. Do you think ibrand yaSjava yathinteka ngalawa accusation? Yathinteka ngoba iqiniso singalikhuluma music as a musician usukune support based mhlambe let's say kwi province lo umuntu asuke ebuya kuyena lenisuke ningazwani naye futhi une support based kule side abuya kulona. Mase ngabheka uLady Zama kakhulu abantu ade benenkinga naye abantu kakhulu ababuya eKZN abasupporta uSjava abanye ke abayangalento ukuthi uSjava umZulu ethi nasamazulu yabo. So I think uLady Zama yiba abantu ade bem-attack kakhulu though bekhona mhlambe nabanye kodwa kakhulu ilaba bala kaZulu Natal. So I think naye uLady Zama kulabantu ababe yi-base support enkulu yakhe wathi makuvela lezazinto bathi ngeke samlandela uSjava because wenze lento kumuntu wethu esimthanda. I think it was tarnished but a little bit more than Lady Zama. Is it a good thing to having a popping up car spinning emakasi ukuthi uyazambela ngemoto yakho seqhamuka bhuyigu kusheshe igcwala umgwaqo liyaspin ekasi lishaya ishow kushaya amafleti kudlalwa inamba emaceleni kuyakhuzelwa intombi ziyakikiza wara. Is it good for ilokish? Yes, we know it's entertaining because it's just one of the culture that has been there in townships and stuff. But is it a good thing to do on a public road? It is not. In the past we have seen ingozi eziningi ngabe ikhozwa ile gebengu nalama car spinners elokishini whereby ukuthi umuntu ahlule ukucontrol imoto ayispin ahlule ukuyicontrol iyongena emzini nomuntu angithi mebe spin elokishini gcina sekunesixuku ahlule ukuyicontrola ayoyishaya esixukwini sekulimala abantu kuze kufa abantu. So it's not a good thing though into yokuspina mhlambe elokishini it's a good culture but kumele ibe nendawo eyenziwe la kuzona ekwaziwa ukuthi yenziwa ngezinsuku ezithile abantu bayahamba baye koyibuka lapho yenziwa not ukuthi uyahamba emgwaqeni nanga umuntu useyaspina. I've seen it myself and I was not happy ngoba ngayibona ubungozi bayo. Ngiye ngathi ngihamba even kwenye indawo kwenye itown kwi-village yangakithi eMzinto ngathi ngihamba nami ngemoto ngizowela irobot kwave kwaphenduka imoto phambili kwami erobotini yaqala yaspin erobotini sekumele thina sime erobotini singakwazi ukudlulela ngaphesheya ngoba iyaspina khona la erobotini seyimisa imoto ezibuya from 4 different angles ngoba intersection. So it's not good iphazamisa imoto ezingagcina zishayisana zodwa ngoba zibalekela yona le moto iphinde ishayise nabantu iphinde futhi limaze nezindlu zabantu ema-town nje iziyongena mhlambe shibli kuyongena ngaphansi kwesitole kwi-building. So it's not good
though it should be done. I think uMinister weSports and Arts and Culture uGaten wayikhuluma leyo nto washo ukuthi mhlambe kumele kube nezipoti ezivulwayo emalokishini mhlambe kuvulwa indawo ethile kwaziwa kuspinelwa khona so mina ngingakufavor lokwakho ukuthi ngaphinde lapho kube kuyinsuku ezithile ukuthi mhlambe Saturday Sunday kuyaspina madoda la abantu ukuze bayazi culture ukuspina ukuthi ikhona but yenziwe lapha not just anywhere. But couldn't that be a threat to abantu abaspina because we know ukuthi most of the time abantu be-round abanye abasuke be-skeptical ngokwenza into la kungagcine kuqhamuka khona amaphoyisa so bebalekela iy'nkinga zabo bona abazaziyo. Ngicabanga ukuthi kuspina mfowethu kumele makwenziwa isports akucaci kuyisports kungabi ukuthi kuspin into ezigebengu ngoba izo le igebengu ezilimaza abantu makuthiwa okwesports akube nama group aselokishini ekwaziwa ukuthi registered under certain organizations ekwaziwa ukuthi obani lelokishini abaspina makuthiwa kuyiwa ku-spinning game ilapho kungagcini ukuthi kuspina into ezigebengu ngoba izigebengu irresponsible azinandaba nempilo yomunye umuntu ngoba vele le moto aspina ngayo uyintshontshile unandaba meshayisa umuntu ngoba vele njengoba ehamba nayo intshontshiwe ulindele ngishutha ngaboshwa nominini so ukushayisa umuntu olindele ukuboshwa akusiyinkinga so ukuspina kumele kuba kwabantu abaspinayo babe recognized as abantu abadlala leso sports kungabi practice yegebengu. Kunensizwa yakandamasa eloku iqhubeka ihamba icala ngiyakhumbula nje saye salithinta udaba layo khona la bekade inikezwe ithuba loku-applyela ibail yathi akunasidingo sokuthi yona inga-applyela ibail ngoba already idonsa iminyaka I think life sentence abawu2 already badonsayo lensizwa le iyi-kingpin yokubulawa kwalabantu abawu-18 elisikisiki idonsa lapha ya ekhaya lezigebengu eBhongweni eKokstad iyaqhubeka kiloko iyavela ke enkantolo kodwa iyaliphika icala lokuthi i-involved or iyi-kingpin ekubulaweni kwalabantu abawu-18. Mhlambe we must ask ourselves some questions ukuthi inkantolo ike yaveza yini ukuthi njengoba kuthiwa wena oyi-kingpin obani abasho kanjalo ngoba masikhumbula kunabantu ababoshwa ekuthiwa yibo abadubula laba abantu bababulala mangicabanga abasangaphakathi yibona yini abathi uyena owayebathumile if ibona abasho kanjalo then inkantolo wayimele ilalele yena mengabe ethi mengabe ethi akuyena akazi lutho ngaloko ekubeni abantu abasho lokho yibo labantu abangaphakathi vele nje kunabantu already abakushoyo ukuthi uyena umuntu owekade ekhanda lozungu ngathi kunanama phone calls atrackekayo angathi aphuma ejele eshona ngaphandle aveza ukuthi noma ufakazi ungakaqoqwa konke kodwa ukuqala kwakhe ukuvela enkantolo ukuprove ukuthi icala sel on kushushisiwe ubufakazi buyaqoqwa nqabu bonkana kodwa looking at ama case akhe a previous nokwazi kwambeka eBhongweni akuhlali nomba hlala vele abantu abayingozi kuyaveza ukuthi unayi audacity yokuthi wengalenza icala elifana nalezi wengakwazi ukusebenza nabantu abangaphandle ukuthi babulale abantu siyazi vele lezigebengu kakhulu ezisuke zinomlando othanda kuba mkhulu zihleze ezinamandla zokuthi ziconduct ama crimes ingaphakathi. Yes kunjalo but ngicabanga ukuthi into ebalekile la ukuthi umthetho uyenze mhlambe kule investigation if leyo nto yayirezwe labantu ababoshiwe laba ekwakuthiwa abazi batholala nezibhamu ezilinkeka nale crime scene if kwasho ibona sekumele umthetho establish i-evidence between yena nefoni yakhe lo undamase lo nabo laba
mengabe kukhona lawo ama phone calls bakwazi ukuthi bayowa retriever from i-system through NPA bakwazi ukuthi bawa check ukuthi kwakuthiwani kuleyo nto ngoba phela kune tangible evidence kune evidence futhi esuke ihamba emoyeni umthetho wengimele uestablish i-tangible evidence ezokwazi ukustanda in the court of law. Mhlawumbe ke sesibuyela kulona lo daba siliphetha njengoba siveza ukuthi kukaningi whereby you'd find abantu abangaphakathi kuyibona abaconductor ama crime amakhulu ngaphandle mhlawumbe engenziwa ukuthi igebengu zivimbeke ukuthi zikwazi ukuconductor ama serious crimes zibe zingaphakathi. I think into ebaluleke kakhulu mfowethu i-network umuntu noma ngaba nefoni akhona ama device akhona okublocker i-network angasetshenziswa mhlawumbe emajele lamajele amakhulu lawa agcwele kakhulu labantu abagcine beconductor ama crimes agcine eyangaphandle so ngicanga kumele kusetshenziswe ama devices lawa okublocker i-network even na iphone ngoba umthetho akuvumelekile ukuthi babe namafoni but baba nawo asazi kanjani mhlambe amajele abaphathi bamajele yiba abangake baxoxela umphakathi ukuthi kwenziwa yini abantu ababoshiwe bagcine sebenamafoni but nje mabili ama option ukuthi bangathola amafoni kusesho ngendlela efanele or else kusetshenziswe lama devices okublocker i-network ukuthi noma ngabe kuthiwa una iphone but ingakwazi ukudonsa i-network engaphandle. I think it's something serious yona ngoba i-question abantu akade babeyibuza ukuthi kungani iziboshwa zinamafoni kungani sekuneziboshwa today ezikwazi ukuya live ku TikTok sikhuluma sihleli phakathi ejele sixoxe zonke inkinga zaso ukuthi sona saboshwa senza ukuthi I'm talking of izinto nami engeke ngizibone ku TikTok umuntu enza i-live video enza ilento i-live broadcast engaphakathi ejele mhlawumbe nje ushuthi luveze inyawo zakhe uyachaza ukuthi ulangani asho mhlawumbe ijele lela kulona mhlawumbe angalisho igama lakho omunye olumunyalisho futhi so kuyinto eraise ama questions eyenza ukuthi ukhumbule ukuthi khona ejele abantu bayenzelana ifavor uthola ukuthi omunye unamacala athile khona omunye umuntu owamona mhlawumbe ungenile wena ejele ngaphakathi wakuprotect bese uphumela ngaphandle yakwazi futhi ukukujutha njengoba ngakubhekelela ngaphakathi njengoba sowuphuma kunemission engifuna ungenzele yona so utho ukuthi wena so uzokwenza icrime ngaphandle ngoba sowukhishiwe uzokwenzela umuntu ongaphakathi just ukupheka ama-juice akhe ayekade ebhekene nawo ngaleso sikhathi so ngicabanga ukuthi really lento yamafoni kumele ilungiswe ngoba it has proven ukuthi ikwazi ukuthi abantu abanye bathi bengaphandle basokoliswa abantu abangaphakathi ukhumbule omunye umuntu sokuthi mhlawumbe intombazane yadlwengulwa umuntu ambophisa usengaphakathi athe sengaphakathi athumela abantu ukuthi abayobulala le ntombazane khona engaphakathi so ziningi inkinga ezenziwa yilento yokuthi abantu abangaphakathi babe connected to the world. Yes, this is Durban Network, your favorite show. Nganza kwethu sesilivala uhlelo silivala ngayo ke ingozi yezemidlalo iOrlando Pirates bawine ngo 2-1. Yes. Unkotha yeah, scoring a brace for Orlando Pirates wabuya ke ukhanyisa mayo naye wathi hayi siyalishaya lokubika ekhaya. Ngicabanga ukuthi mfowethu this was a good start for iPirates providing ukuthi kudala yagcina eAfrica le team in Belozad something like that. Belozad i-team ejwayele ukudlala yona kakhulu ukudlala kule Continental Cup so iPirates ukuthi ikwazi ukuyishayela khona ngakubo. I think it was a milestone. Credit to Unkotha. He's a very young player. He's only 20 years old, but ubeshaya ibrace yakhe yesibili. Usadlale ama game
awu7 kwiPirates isizini iqalile in all competitions kodwa una 4 goals already. It shows ukuthi umfana omncane ohlakaniphile, one skill, one timing, o understandayo even mhlambe ngathi ama instructions asuke buya ku coach wathatha serious, but credit also goes to uKhanyisa Mayo. He started from the bench, wangena wafike ngempela wakwazi ukuthi ashaye igoli elibenze ukuthi at least kube naleyo balance kubona ukuthi mhlambe mebeza la kungakhona abakutholayo ungenza ukuthi zibe ngcono izinto. uManqoba Mqithi weSundowns wadlala idraw abathi abanye beyingenasidingo nayo kiManema. Kungakube lokhu kumbeka kuphi uManqoba Mqithi? Into yaManqoba Mqithi nenkinga eziningi mawuthi uyabheka manje une pressure eningi aseyifacile. Remember na kwi league useluze igame and abantu bakholela ukuthi iSundowns bekungamele iluze kule season, iluze igame ngoba kune Pirates ebukeka seyenza kangcono ngathi nayo iyalwa, so useyiluzile igame, so waphinde waluza kwiMagesi kwifinal eCarling Black Label, waluza na kwiMTN, useyaluza naseAfrica. It seems like umgqiqo wakhe uzoba nenkinga, unama challenges amaningi ngoba uyabona Sundowns uyiluze nama game ngempela manje ekade ingawaluzi kalula in the past. Ekade ingawaluzi in the past. Siyalivala ke kanjalo uhlelo lwethu. Igama nguSabelo Ndabase and this is Durban Network. This is Durban Network. Siyabonga kakhulu bafowethu nisivakashele khona lapha ku Facebook na kuyona iTikTok as well as on YouTube. Nilike ku Facebook lapha ni subscribe ku YouTube bafowethu, ni share ni comment ngoba yiko lokho okusizayo ukuthi sikhule. Siyabonga. Sasihambe. Hola.